Sim, kibala pondon mentah, agak im congki. Isi dah beli congki, kudanya lenti explore. Isi ni kapur, ngakwa apenya ai cemut congki kendia. Banyak snap kai bo blade dan keren hari canmit kebang mentah. Aku blade kibaro aku teng bah crowd aku teng bah tiang tam cuma Yesus Kristus. Aku blade ni kebalang Kristus hani hangteng tring. Aku blade kibaro. Subjek ini kapang, kapang aku apa yang tu kena ni canmit ke bawah kalong, kau kecingkeli. Berkata subjek kalong, berkata cingkeli kalong. Kalau mangama pi kibanget, bermapiru lesi kibumpat dia itu Yesus Kristus. Pidai bankeli. Berkata cingkeli kalong, balai nginbut itu Yesus. Balai nginbut itu Yesus. Tiada ni susu seperang tu yang pendam lang hajing buai. Hani khidmat try ni kapor kecome. Ngalong tamu atiar kecome. Siapa ni kam por kecisu. Kau mesti bakut tu keren. Ngalong ai try. Siapa tu telit cuma pun padia ai beri hop dan keren ni keren kecome. Sisa try ni kapor ngai scam badan kita sim. Don atrai bensin budon kam yeme. Don atrai ki bensin ki ba dei ban gut yeme. Atrai ni ka dei mentah kata cipta it ki chome. Eki makin wano yeme atrai ki. Aduai atrai ni ka porba. To kren yeme to pasiau yeme ha kita dong skor. Ha kita dong rot chongin we to we. Atrai ki chisha ilong diberi buduna na dong sedong. Ilong diberi pokok, ilong diberi bersakian. Kamtam manga, ini kapon ayu terang pun mena. Peratrai bangan keren mentah. Tu pun kentang kami sim cuma. Bagi bangan keren atrai ini mengawan keren. Lima mei Yesus. Terang dua ini mentah kekerteng bakrau dan botam saya cuma Yesus Kristus. Tapi memang makin dari pop cungi. Mentah cukup dulu. Amin. Baik ingin buat yo Yesus. Baro nang ingilong kinombot. Baro nang ingilong kinombot. Lasi pinong imbot ini re baro nang ingilong kinombot. Dan gibabot ya spa, dan gibabot ya kapurom, ya kanam, dan gibabot ya budha, dan gibabot ya umur ya Allah. Barangkali kasih cungir bur bagi bur usia. Kata Cisha. Idan gibabot iki para beliau. Badan lu gibabot ya usoy. Relaya kibat ki Kristen, acutip dagawe ke kerteng, bangingilong kinombot jong Yesus Kristus. Yang ada bi Kristen pun acutip dagawe ke kerteng, bangingilong kinombot jong Yesus Kristus. Andre hatu mapi, kau ki Kristen, mapiru ki palong Kristen. Hatu pila acupusan mo, balai ngibut yo Yesus Kristus. Balai ngibut yo Yesus Kristus. Lukas na makadaro pesan ko Yesus amba nanam semua wan ban ai kecing sok reng awan ban ai kecing lek mar binti atau mi imta kecing lek mar binti hawa ka khon ge la percaya ke mi ukpang ge la percaya khon balik Yesus ang mina mabala don ki ba pediang Yesus dan pat ki bom pediang berkanu kecing lek ka don kamna ko basuk ban bur Yesus nata Yesus Lukas na makasar ka apusan Yesus ang berada di kawan buat yang ada di ban isi ialah kemik pa jompi. Dia isi yang ulok jompi. Dia isi kikon kiti jompi. Amtang dia isi ialah deru. Orang ibu di Yesus ni hab isi ialah de. Kan? Ibu pun di kawan buat Yesus nama kata. Nama lapor Yesus itu kikam kibang ada ban le ngam Yesus ban le. Itu Yesus apa perteng kibang aku bastuna le ngam Yesus ban le. Nang lapor Yesus, bon kimbot, ya kata. Yesus ang balada kibot yu Yesus. Pinhapan ba ya kading kena, wang Lukas nung kasam. Pinhapan ba ya kading kena, lagi ko ang nung kinambot kichungu. Kading kena si senong lapang makade kadur jong kacingya. Kading kena dia kadur jong kacingya. Hari hatu ngilak tuan ni eman bot Yesus buat pan IT no la jong kacing kejongi. Agama boy kecing kuliah pengayoan polis panggitai Kristen modern buat China. Pamangi tentang ia nut ni benyalun kroy ni cakap. Hei Kristen buat China kimyo benlian ni.
long balada aku mentar si blake dan cheseng we bangai lawan sya aku memit ka arbace marwe we wan menem step riu bace we pat wan menes mensengi dan si becan mit kinyawan lang pan lang ha cukup por kroi kimi lut berapa kilon cheseng ni long hani perta rakamat reha china pat kia long hakun ye kishi pasiau kishi adem kia shong untuk berapa kia shong kia adem kia berkat kia cau mat balai bagi kuat bersekri balai mengapa pi pateng teng yo ekini ke cingai ngim cu kat nungi haban siu kedor cunga cinga Kristen cungi dan we wan cisu kau pembut ni meh dari cisu pai wa ku pet yo i maru balai cungi umpet tangadur yo i kedor nur cungi berapa unu cisu pet yo i berapa yo i dah beri meresang kita declare simpeneng kita cakare rekon beriu untuk cakap bangku kekli. Kalau ngau boleh cisu orang minta, boleh cisu orang minta. Bila mahu cisu bau neu beriu wan bangku yang apa dia ini jom pertai. Bangku ini jom cingsuk ha mana pertai. Dia cisu orang ada bangku yang ngamla berpular lagi kata. Ngamla berpular berkenyo ya kata. Ibu kita beriu ini isi minta bangku cisu bangku cingkerku. Betan mau kita itu men ke betan menolong Kristen. Henry kedai kecing sisa. Pimla akan pular beliau kita nak buat Yesus Kristus. Lawan dua cingem congki. Henry satu pila cukup lipat balik buat Yesus Kristus. Dan canggih kebementangan itu ipi lightly kimat kiba manga aku mutau bangai nasyam mengayo dalam abud yo Yesus Kristus. Desi pisang kuntar. Nang abud Yesus Kristus kepening kong. Hoi tolong ba cinca abud Yesus Kristus. Tolong ba cinca abud Yesus Kristus. Haban siu sipon kador sama Cina Kristen. Raya kitu par ki bompat sing ngai ngakwa abud kowe cingkeli. Ki bompat sing apdian. Hoi dan kaman siu kador sama Cina Kristen bolong Kristen. Henry kador lele cong cing bolong Kristen. Kalau ngabakam cinca bensiu. Kador ele jong ngacing bomong Kristen kalau ngabakam cinca bensiu. Kabening kong kabangan ayo kumu Kristen ada abud Yesus Kristus. Bapi hidup pada pimbod Yesus Kristus. Kadai kacing sup kabasisha. Kabening kong ada kata kacing sup kabasisha. Mana bom kuat cing sup? Barang kuat cing sup. Hari kecing suk bau cisu terwas nak haparan kamdai kecing suk bukan jado kadai kecing suk kabakan camsin kadai kecing suk kabasisha Yohanes nomor kasar ke artinya cisu kecing suk ai no api kecing suk ai api gumba ka berteh ka ai na ai manga api cisu Kristus berkata kecing suk piu cisu ba kecing suk ka berteh ka ai kecing suk ka banga ai api Cingsuk kepada pertai ke ai, bagi cingsuk kepada ngang ai, kepe, bagi cingsuk kepada ngang ai, kadai ke cingsuk kepada sisa. Bukan kita harai berspat kan ai cingsuk, bukan kita harai bagi nam berburung kan ai cingsuk. Dan ru kita harai bagi cingstar, kecingnang kan ai cingsuk. Dengan orang pilih dan nang start kata nang puslai, nama tip sipun ke. Henry buat lagi ni suatu baklai cingsuk. Ada elap teng sepanjang cingsuk kemana manusia portan hari buat. Maka cingsuk kemana mapini bersuatu kalau kali paras apa? Cingsuk kawan kincaman sir. Ibu sih nanti kibring iwan di cingsuk bukan jado. Ringin tip lagi ngidon kam penban ya cingsuk kawan kincaman sir. Nanti tu ipi weci tu kenalan suatu. Bahagia we kapor. Hagawe na harus nak kisnam kat keras pak we gede citu kana sangat apadan we Kristen hagawe pot botak Kristen de uba kadi cincam sya de brio uba we de brio uba ruspa ha de leader ko tim kasi pak tim hareng ni unang slide an de brio long ruspa ha de hagawe kesingi umur balai ceseng syati England syari bilat ko ngi kasi Tiada apa mulai ceseng setal orang ba ulap ha suai kikun kicungu banyak galok kicungu ulap ha kikun kicungu bagalok kicungu
nama ba de brio dan kam uang ngasawan mangadin ngalek nabi de klem tip klem na ba kata achan ba kata kalok ba kita ki pun ni chungu ki shom ka ngam badah ba ka ngam amo baro ki pun chungu samut ko githei ki upload kata por ba ka khu ka glok chungu tang spoi sti shoi pat chari bilat kasim pulang katho ekshiti berkasdang ini kintin boong save alone dan yang lain tang marwehi dau dok tang suya kita kayu usim dah kau perkachat dah usim ya kau perkachat dong bakat perkachat kau usong kaya dan bayar kata cakap apa kata kikun cukup kingam cundok kat kau macam mana kau bau tahu uheri show kids pafot keteng cukup usai kulam pada kakot mendapat usai thoi ini kintin yang kuliah di thoi ini kintin na jingwai basis pasan ini ruang yang kuliah basis pasan kuom cingsuk kum kawa kabatua cingsuk cai kabasnosi andan hantam laca kumno tuhikai atrai banyo jinghun kamensim jonga haba kuliah ngalungo kan ni usia ni kecing kecing jar kecing kecing yale kecing kecing ring dan memang thua ini kintin sepang kecing sok kumgawa balik nama ba udon ya kecing sok kebasisa udon ya kecing sok kebasisa pikamau nai ucu haba wan ni thu we usakri o layak kikon thu we layak kecing ring ta terte ucu mas tip kata ha ko sir bu om utrai pasien mana dia mangi ilok akak blek tu sekri meru reutu putong utrai pasien balai nama utip udan ya cingsuk kabasisa di mama pipat niwat ngan ya cingsuk kebanjado cingsuk kabasisa mama biani penung la kan yo nang eru tang na Yesus Kristus permanga ngabut Yesus Kristus balai nama bang kwa ban yo ya cingsuk kabasisa cingsuk kebagancan mesin cingsuk kebasisa baga cingsuk kebagancan mesin pi balai ku cisupat kewe kidan asuban balai par ku cisu ani cingsuk kebasisa namar ba tangin ba cisu Kris bangidon ke cingsuk hapdeng jongi kinek cingthau bar ublei bolong unong thau tangata mangi kinong niyo cingsuk besano cisu Kris balai namar ba cisu Kris uai kita cing penyesuk hapdeng jongi mangi kinong thau perblei bolong unong thau namar baru nama san kerbau dekat menengkong ke ong ta tetet bangi don ke penyesuk perblei yang bau pun jong Yesus Kristus isiam nama sau pra dekat aku pra ditule ngakren itu ki pompat ngai jani kapor isiam nama sau pra dekat aku pra ke ong no ba ong utrai ong ba ong dan cingsuk ya kita ki basniu ong dan cingsuk ya kita ki basniu hani kumud ba kitu ki balek kam caklia ki balek unda terter hade sisur sidur ba la pinong ki brio ki basniu kamud hi ki brio ki bompat but ya Yesus Kristus utrai ong ba ong dan ke cingsuk ya kong kita ki brio ki bompat but ya Yesus Kristus ba pinong ki nang sur jong play ada pimpat but ya Yesus Kristus Job aku aku way pinpule Job ang penitho elade berplay nang bagaman sim kucong megan sup penitho elade berplay nang bagaman sim kucong megan sup bagila penitho tang Kris tang ada ibut ya Yesus Kristus dengan kwa kali ipi ani kapor ya sidona pencong pi bampat but Yesus Kristus hatu pikloi mo bandu no ya ta cingsuk sisa pinang mele bu Yesus Kristus hatu pikloi mo bandu no cingsuk sisa bagata cingsuk ong tangani Yesus kulap dengan cingsuk wat ka pertheu pansawan nama bahau Yesus Kristus para bangit sabha hau Yesus Kristus ni syam ni yo ya cing ya cingma hau Yesus Kristus ni yo ya cing ya cingma kabaan ngama bor Yesus Kristus balai kabaan kidan sipun kimat tabak pening kabaan na bor Yesus Kristus nama balai
ulong kacingkermen keconga. Ulong kacingkermen keconga. Hebrew nama Hebrew dekat bakat kendai yang pulih. Hebrew nama Hebrew dekat bakat kendai dekat kawin ini dekat ke masuk tenatam ke Bible. Hebrew katra kendai yang pulih. Haba dah ki atli ki bom kelam bahagi bang ilong bom la boleh banler laban yo kacing pensul badang bo la pet bandri ban yo pat yang kata kacing kermen balabu macungi ya ke bang idon ku angkor ya ke mensim banek den bab baskem I hani unang thos ki bru ang ba uci sukres ulong kacing kermen kacungi ulong angkor so kacing kermen kacungi we angkor bok ket angkor na hawat angkor dan apa itu baru pereng ngah susu kemudian angkor udah itu naru bagi dan kicat bahaya bagi itu kicat bahaya kecukupan kam bahaya itu angkor balik mana bagi jalan bahaya duriau apa jalan bahaya duriau kecukupan kier yang kicat belum bahaya bagi nang kon penskem yang kicat kisi kapten kecupelai yaitu angkor berpengam kedai tambok berpengam seduriau nang mata galing kan eskem dia uji suruh nang kau sibuk orang ba uji suruh dia angkor cuma cingkermen cuma cingkermen congki balai nama pura bengek nang api nyim nak len kecing sisa kalong ba kecing imbriu congi kalong kepada da cing cinca cing imbriu congi kalong kepada da cing cinca job nang khasau ka peningkong job uang bagasi ubriu lakhan ga briu ulang bakin dia isi berbadatan dari cing cinca ujo naikkan su ujo kalau cing cing cinca cing siam pol naikkan pol usia udah kembali usia dan kuong kita betul kuong usia ulang dek timur kuong menginta kue kanser kuong cipang ulang dek kata teman nomor untuk saya mau usia orang bangun alat huplay nasi berkepat mengenai itu usia ngamet keconga huplay orang cengai keconga kadap bian ini ingin melawan buat kuang anak Kristen nak minta bermain cingai cincar wah bakla piwan nak Kristen ini kan nang can suci sunang thar kisah perbengi kan nang can sunang thar kisah berkap di hari kelima acuk berkap kan nomor kibriu hari kapor minta ki basyam sipon cingai cincar cungki dan apa yang bulan ani kibriu juga nasi dawai sipon ha basyam cipang dan apa hari dan apa cikimpi hospital ani bapun ha basyam cipang dan apa tang ada wai doktor kipun ha basyam cipang na tahu doktor ruspa ha jadi deh ni borang ia tanyanya ada kali India doktor bi kampur banyak kali karen sudah di pola bagi kru balik nomor bapun kicingnya cincar kibriu deh so tentang panacu perkham pak ani doktor timat untuk yapsu jadi desi perkham yang muda isim dawai ani doktor nak yapsu di tidak perkham ha doktor untuk yap hilai saya lawan super kan nuru aku por lu yap jadi dia nesa teh hendek mangi lalai ai cingnya cincar Resident bring cumpi yang niru kiba isyamnya cincar cingkem cumpi mereka ni kedekat ke om karena ni pun uji supan udah angkor cuma cingkermen cuma cumpi kadang kata pi kadang phe congi kibanget bat kibonget kalongane bagi bonget bagi cincar lem ke cingkermen terima hama pipa kibanget walangi cincar ngidon ke cingkermen Iki hangi banget di bersuku kan ni. Resident bring cumpi payah nimba cincar ngau usna basliu bhayana ong kana ipi barang sedang usna ipa jona ipang berharga ipang nilai buai nilai cimda wai sini stain rei iman iban simno Poktan tas tayo hadin ba ipa iklan na supang ayo pang cupang tayo sa cek nga kadu terniasu onta pang sekai hadin kai entah hadu dak kalian sus tahu su cing cica haru kata ing rena sungai skam bagawe pak bagi cing cica bagi wan cing buconi bangget
walaki kanu kim chuan klem ke jingtep chungle kim chuan klem ke jingtep chungle pi teng kalau mani pi ada ongdan chinge nginum suntu irekat nu klan ke chinge chungi lum dadon ke chinge nginum suntu adukan nu klan ke chinge chungi pi apa ke chinge kiwan kila pele lai tli ke ngapai ha apa chinge kiwan kila pele lai tli ke chinge chungi kristan kebeningkong kala pun kinyu ke chinge chungi dinde chinge ke sile enta kapan kinyu ke chinge chungi na tu trai sindam na tu mai me mama seklai pa katung me cheseng shu long katung me cheseng shu na buai kat ni syakit dam ta yong pli jingpai de nur ka kinyu ke chinge na mas klai pa kat ke jing tieng ika kinyu ke chinge habawan chinge kebaar ke chinge ka bakala mele baka pen pat dan kepencot pen prano ke chinge ke chinge dan the way ubay through step nanti nak kemudian kita bah nasi tu kalau hal amadan kita arut kisilok syukuran kita sedang mengalami ceseng berpersang menuai syukres regnu phone nama kain cuki kadang hapucan surok ambau phone cukup bersang senem bakla lekai ketera kali kelab no bakin cuma ceseng syuk aduh kata ini cingit juga lah pen cernai cingit ya cingit kelab cernai cingit dicongi mereka balai pada usuna kecing kalam pen klan kecing dicongi dan Gibril di bahasa kecing bagi cernai cingit dicongpi ya congki dan bat Gibril dibangai apa kawan kecing ngin pen klan ya kecing dicongi pi kecing kalau untuk balik cem ke ese pinter ihman api jonga di balik cem nanti paham dari cem Gibril kimcura kami basting no markasni nama basting imcu penheksa Gibril bakwa penheksa kira pensitom melar jong kedoksa nama tanda tanunda pensitom yang kedoksa kunta kedoksa cupi kelak penhe Gibril usah ecingnya ecing pinter kawan cikim bujongi mampun klan yang ecingnya cuma cupi ringla oleh minta para boleh nama bagi don kecing kermen banyak scam banyak den how Christian ni Jesus Christ pi Jacob pernah menengkong kerba besar pilih orang Jacob lagi nyawa pi kecikmen baru lagi nggak nasi pun cingele cucu cikem kecompi namar kata orang Jacob namar kata kan ayu komandra kecingnya syak bahkan penuh ya pi kiba janai kibom dan kecing keno tan kecingnya ilaban le kata tan kecingnya kentang kata i kan kibangai pi lesi kibom ngai ngamtit tak menakhani ngak mau hanut mai nasa asun mai apakah kena kan rius nem kasim no ela jong kecing ngau cicar berkat kan rius nem asim no cing balai berkat ada ba depression kata cing pelan kan rius nem nu kinjilon cing ngasu ngau ribon kipril di penyiap no ela di balai belapon pelan cing te ndar cing kremen te nama pipat ki Kristan ini bersuatu mangidon kecing kermen koren nama besar kau berkenyo no bagi cing cing pol cing ni berkai watak barat si second cik sitom cupi kam culong leno nama bahkan nang sak cingcar sini nang kia burong sate kat nang cingcar sini nang kia burong sate rom no bakar no pol ombat ini cing jungi nong banyak lujur bat kata cing burong kebangi sayur bat ke burong kebangi sayur ndai banget para banget pe kecing kermen bangin don apling cing bujungi ilawan yo tanu Jesus Christ tala nganga bud Jesus Christ nama ngadon kecing kermen kebanyak scam kebanyak den Bible ko Pema pipan ako ang bubiyang ajing kali. Piping bodi Jesus Christ. Pim nungyo ay ata ajing kami. Panmur baka kiwi kilap na ajing kami. Ito gawin ismay ko nungyo. Jingkirmen siya nga ang huwi. Lahat tang Christ. Hindi. Namartang mo Christ. Hindi na. Siya sangap. Tawang lili. Kabalay ko paghado pa na ang itsang meet. Kamunanta.
Ngidei ban buat uci sukres. Nomor ba tang hau ngiyo yang cingem kabopong cukur. Kata kita di ban biang te su ban buat itu menem mengkong ba. Rejing sisatan kita nak biang. Ngidei ban buat uci sukres. Nama tang hau ngiyo yang cingem kabopong cukur. Perthai kelajan wai. Betul. Dendek dia. Perthai kelajan wai. Perthai kelajan wai, nam pengkai dia rekhir mana pinati, nam tu boleh dia rekhir. Perthai kelajan wai, ukris kelajan wai. Susu perkat mana kasih berfikir, nasmo hal snow lagi ke, nam temen, fenomena ni. Nasmo mentak kau ni kelas ngai, keciknya kalau kau ngai tangga ni tu, ngai dari por. Kadang ni kasih nasmo nam temen. Nang rangba, kalau nang samna, nang rangba, nang sutu cikut, ni lapang sekai, kat kanir tak lapang sekai. Balai, nama beracing beri orang tadi. Tekan nami kesini, dia berkemau, ba, ni lanang jan dulu sebelum cinta. Tak cisha, ngam nuk ingat nak buat ngam nanti, kadai tang. Bahkan nami kesini, lanang jan sebelum cinta. Kadai ngalen, teteng nilai ban ayu macam nengok kibrio di balik konten ikiwe pat kibrio tu, kiar wajib khana, kiar bangkuai, kiam berkat basisin kesini ruya kira, saya cuma sekeliwi. Tenung deh ni, itu berkat deh beli antar kibrio, saya ngisi bilang, cuba berkat, ni tu khana ke, resisten kesini baru yang selesai cerita. Ika baik pun tak deh, anak kong Petrus nom anak kong kerapusau. Tuhan bapsa Petrus omba usam omba kacing beriu kalau tu musim tiu pelang ngadu cikremen bah pulih hari nanti bepi ngadu cikremen bah lagi omba kacing ngadu Petrus omba kacing cungki beriu kalau kemudian tak suruh hap te kemudian suruh hap balik nama kemudian uspitung mata usim dekik pausnya mengsalin deh ipelang pan musim tiu pelang pan Sia yang ilong, kemudian cherry blossom mentah, tu dingling bohong, stiu dingling ini mentah ada election teaching ibu begitu disau, hanretang kut uniu mentah, ya, kecil yang prior kalau mentah, tanggung sentiu pelang, sia yang ilong, Henry, bosit paling cukup berkat ya kata, kecilnya kalau betikna, Hebrew nom kendai berartinya kau ba ni kibrio ni emah ne perthai mak uci su ong kacingnya kalau kebat kenai baro kibrio perhatian kacingnya kan wan kacing bisa sabah ni perhatian kacingnya kan wan kacing bisa kacing bisa kan long lapi diang ne Yesus Kristus nepi pat diang Yesus Kristus lapi diang Yesus Kristus terus utara lapi pat diang senap kan naik dia cing berpau kalau we kalau pra siaga pung gading an pret Sekapung gadingan bread, lagi yang Yesus Kristus. Lesekia, kami musuh hari ini berkat dengan mentah. Lajang ketelang, asrang esai sekolah. Jadi deh, bok kam sutu, tereh apa kendur, cincin sutu. Asrang ketelang, asrang sit, asrang esai ting sekolah. Asrang esai sekolah masih senang kami itu kenapa? Dan subang itu kena mendai ketik dia sekolah ani. Jadi deh ni. Berkat tapi, sekolah berkat, bat itu sekolah berhem bat 10 second, lah berkat 1 minit, lah empat, berkat sekentar, berkat sisni, lah empat, itu sekolah berhem harap berempat sisni, lah ribun kibri berdalik tujuh ngisi enjoy, senor, tanpa sekolah lah sekentar, kemudian tujuh lelai. Jadi ni, nak ada pi kibalap dia Yesus Kristus, yai minat, yai bud Yesus Kristus. Pi pada kibompat dia, ada pi larai benam dia, praktis lupa dari sekolah. Praktis lupa. Berkat sedujuk mele. Kadang kau culip, dalam syak sisir orang ini nak jemput ceno. Syak sisir pas ni orang ini nak jemput, nak bom cukup, sebom cukup mungkut syuk. Nak ada pi bud Yesus Kristus. Penjual cingkem bukong cukup.
Reda kimbut pali chisu.